Sjajno je biti sa vama, ljudi. Čast mi je što sam na vašem događaju. Hvala vam. Vojni aspekt porobljavanja kroz ratove bilo je prilično istaknuto tokom ljudske istorije, barem u posljednje 2 ili 3 hiljade godina naše istorije. Ali posle Drugog svjetskog rata, a posebno u slučaju Sjedinjenih država, nakon naših poraza u Vijetnamu, postalo je jasno da vojna akcija nije nužno najbolja opcija za nas. Tako da je dug postao prava pokretačka snaga i tada sam stupio na scenu kao ekonomski ubica. Moje radno mjesto je bilo glavni ekonomista. U stvari, moj posao je bio da identifikujem zemlje koje imaju resurse koji su potrebni našim korporacijama poput nafte i mnogih drugih. Danas su to litijum i kobalt i drugi minerali za visokotehnološku industriju. Ali na ovaj ili onaj način identifikujemo takvu zemlju i organizujemo veliki zajam za ovu zemlju od Svjetske banke ili neke od njenih produžnica. Ali u stvari novac nije otišao u zemlju, otišao je u naše korporacije za infrastrukturne projekte u ovoj zemlji. A to su bili projekti kao što su industrijski parkovi, energetski sistemi, autoputevi, luke, aerodromi i tako dalje. Veliki infrastrukturni projekti su pre svega doneli ogroman profit našim sopstvenim korporacijama, a također su pomogli nekoliko bogatih porodica u ovim zemljama da se još više obogate. Porodice koje posjeduju industriju, koje posjeduju banke, komercijalne centre, imale su koristi od bolje elektronske usluge i većih luka i autoputeva. Ali većina ljudi je zapravo stradala jer je novac preusmjeren iz zdravstva, obrazovanja i drugih socijalnih usluga da bi se odplatio dug po ovim kreditima. I na kraju zemlja obično nije mogla da otplaćuje zajmove i tako se obraćamo u MMF i organizujemo refinansiranje, ali to je uvijek značilo da je zemlja morala da proda svoje resurse stvarno jeftino našim korporacijama bez ekoloških ili društvenih ograničenja. Možda glasujete za nas u Ujedinjenim nacijama, dozvolite nam da napravimo vojnu bazu na vašoj teritoriji i ovako zapravo porobljavamo ove zemlje kroz dugove. I u tome smo veoma uspešni. Sjajan primjer koji dajemo u svojoj knjizi je Kolumbija, zemlja u kojoj sam proveo mnogo vremena. Imao sam kancelariju u Kolumbiji i godinama podržavamo policiju u Kolumbiji i vojnu obuku kolumbijskih vojnika pod izgovorom da ih obučavamo da se bore protiv trgovaca drogom koji šalju drogu i kokain prvenstveno u Sjedinjene države. U stvari, mnogi od ovih vojnika se zapravo koriste za zaštitu američkih korporacija, naftnih kompanija i drugih kompanija koje su ugrožene. Oni mogu biti ugroženi od terorista, ali u izvjesnom smislu neke prijetnje su zaista legitimne sa stanovišta ljudi. Jer gradite ogromnu hidroelektranu na rijeci i nanosite ogromnu štetu ljudima koji žive uzvodno i nizvodno od brane, ovdašnjim kampesinima, odnosno lokalnim seljacima. Dajete struju veoma bogatim ljudima u velikim gradovima i njihovim industrijama, a lokalno stanovništvo ne dobija ni struju, samo vidi ove ogromne dalekovode kako vise na njihovim parcelama. Stoga militarizaciju koristimo kao izgovor da se borimo protiv terorizma ili da se kroz njega branimo od nekog zamišljenog neprijatelja. Iako je pravi razlog jačanje naših bezbednosnih snaga u ovim zemljama kako bismo zaštitili sopstveni biznis. Dug koji ove zemlje preuzimaju mora se nekako otplatiti i obično se plaćaju prevarom većine ljudi u ovoj zemlji. Na primjer, novac se uzima iz obrazovanja, zdravstva i drugih društvenih sektora za otplatu kamata na kredit. A onda se dešava sljedeća stvar, kada se kamate i dug ne mogu otplatiti, a namjerno se stvaraju uslovi za to. Istina je, mi pokušavamo, pod mi mislim na one koji vode sistem koji ja zovem ekonomski ubica. Dakle, mi dajemo kredite po takvim uslovima gdje ih je gotovo nemoguće otplatiti. A kolateral za kredite su resursi koji su još uvijek u nedrima, nafta, litijum, šta god daje. I tako u nekom trenutku kažemo, pošto ne možete da otplatite dug, potreba nam je pristup u vašoj nafti i u vašem litijumu.
i u tom trenutku često nanosimo ogromnu štetu životnoj sredini i lokalnim sistemima. Tako ljudi u oblastima gde se buši nafta, kopaju minerali ili gde prolaze cevovodi strašno pate od toga a na kraju se nanosi šteta cijeloj zemlji. To je globalni ekonomski sistem koji sam sebe proždire do uništenja. Ovo je veoma destruktivan sistem. Ukratko, njegov glavni cilj je maksimiziranje kratkoročnog profita bez obzira na društvene i ekološke troškove. To sam radio mnogo godina jer sam mislio da radim pravu stvar. Učili su me u poslovnoj školi kao i Svjetska banka i sve ove institucije. Oni promovišu ideju da investicije, kada se svi ti krediti daju zemlji, kada investicije idu u infrastrukturu, privreda raste, zemlja napreduje. I možemo statistički pokazati da se to dešava jer rast i prosperitet merimo u smislu bruto domaćeg proizvoda, BDP-a. U Sjedinjenim državama 3 ljudi posjeduje kapital koliko i polovina stanovništva zemlje. Dakle, možete čak samo da napravite grubu računicu na komadu papira i to će pokazati da ako su ova 3 čoveka prošle godine zaradila 10% na imovini, dok je polovina zemlje izgubila 3%, a preostala polovina zemlje je ostala ista, onda bi ovo pokazalo rast BDP-a od skoro 4%. Čini se da cijela zemlja pobeđuje, ali u stvari samo 3 osobe su uspele. Svi ostali su ili ostali u istom položaju ili su počeli da žive još gore. A ako se to desi u zemlji u kojoj 3 čovjeka posjeduju isto bogatstvo kao polovina zemlje, šta onda reći u zemljama Afrike, Latinske Amerike i drugih, gdje 3 čovjeka posjeduju isto bogatstvo kao 90 ili 95% stanovništva. Dakle, radi se o krivom sistemu gdje su pokazatelji iskrivljeni u korist bogatih.